Kajing puli na kitab Hosea nang itulapa kala nang bakat way kerkot kebeningkong lai rubasau prabat kendai. Man bau zralu dang kenlung ngala iye u bat nai jem ngala khot no yo khun jonga. Dei manga ubalahika ya ka Ephraim banyaj. Ngala ra eki hakik sangkti jonga. Henry kim shem latip bangala penkhia eki. Ngala renge ki da kitelai jong kajing sngau sen ai. Dai haki kenjeri jong kajing iet. Bat ngala kelalong haki kum uta. Ubara yu khunlung hadu ki ngap jong u. Bat ngala ngu hadu haki bat ngala pesai ki. Kadono jonga kaleng a hapo jonga. Kajing sngau sen ai jonga. Kanang kham krau. Bat kham melung. Nganom aili ya kijing bitar basher kai jonga. Nganom penjat syu ya ka Ephraim naba ngalong ublay ubriu uba khoj ha padeng jongpi bat ngan wan ban penjat kaktien jong utrai kasam naga kitab jong profet Isaya kelenong kebakan ar da kajing kemen pitong hagi pukri kajing penim hakmi ublay ulong kajing penim jonga ngan chania ban nganom septin na bau trai blei ulong kajing klan jonga bat kajing ruai jonga bat ula kalalong kajing penem jonga da kajing kemen pintong nagi pukri kajing penem da kajing kemen pintong nagi pukri kajing penem to ai ngoi eu trai tu khat karpat ik kerteng jong to pen benai ki kam jong hapeng ki jaj ben riu to pla ba kerteng jong kalong ka ba hakli tam da kajing kemen Pintong nagi pukri kajing penem. Terwai kijing yaro yautrai na baulale kikam badan buram. Ai ba untip yakani ha ka perthai baro to perta bat terwai da kajing kemen pi ki basyong hasian na bau bakrau pedeng jungpi ulong o bakrau ki Israel. Da kajing kemen pintong nagi pukri kajing penem. Kajing puli na kasitiu Paulus bakut sing Kristan ha Ephesus kalenong kebalai kadekot pra do bakat ahat hat sao do bakat kendai. Hanga langalong ubarit tam na pedeng kiriu khoj baro la aya kajing e banialap iki jentel ya kaspa omla syam jong ukris. Badban pensyai gibriu baro bakin tip ka e kasandor jong kajing maya yak balaburi na do bom cukut haublay balat hau iki baro bakom talang ba kabalang on endop pen pau mencai kajing start babon satap jong ublay ha keyboards im bar keyboard ba jong ki beneng kani kalong kat kom kajing temu bom cukut yak baula pendep hau Kris Jisu utrai jongi hau bangi don kajing sngo shlur bat kajing sngo shngan benejan da kajing nge jongi hau na kani kadau ngadem krop lagi kho seo khmat ukpa na bau bad ubalajer kerteng nyaman lagi jaj ha beneng bat ha kendeu bakat kom kispa jong kaburom jong on ai happy baen ben klain da kabor lang bau men sim jong uta kamen sim jong yau tau briu uba shapo bat bau Kris on chong sa akidono jong pi da ka jingej bama pi ya kibalap ben so thiet bat pen chong tan rai ha ka jing e pindon ya kabor ban chempang lem bat kiru khoj baro ka e ka penkiang bat kalender ka kenjang bat ka jing jeliu bat ban tip ya ka jing e jong ukris ka bapalat liam ya ka jing tip baro kanang ba en pendap ye pi da baro ka jing pura jong ublay ka ktien jong utrai kajing puli na gospel bakoi kat ko muyones kala nong bakhat kendai kad khot lai phuai do balai punyo namar bakala day kasngi jong kajing penkre te khnang bonam ailat bakamet kinsa halor gading pna ha kasabat namar kata kasabat kalong kasngi bakrau hiju gila lei pano pilatus ba en kedia no iki kejat jungki bat ban weng no iki kumta kisipai kila lei bat kila kedia iki kejat jung banengkong bat saya kejat uai pat kibala sha sanat na lem badu Henry enda kilawan show Jisu kili bo layam Kom cha kim shem kria ki kichat chung
lajar kata wen kishipai ladong ya ka krong jung udaw sum bat hi sendon la kersoi ka senam mat ka utaw balayo iya kani ula saki kasaki jung u kalong ka basisha bat uhi utep baulai tho ya ka jing shisha ba phiru phindop ngai na ba kinek aka baro kilaja ba endop pen urlong ya ka jing tho anom kedia wat kawai ka shing jung u bat sakawai pan ka jing tho ka baong kini pet yauta uba kiladung. The gospel jung try.